Rahnwet na. Pohnpei. Iyang kasaleliye rakacho karaskachanan program Rahnwet nan Pohnpei program gabese way raka po rakasampalakan me wiwiyawi tagan wiyawan wain Pohnpei area mona chan pachoya nan program gabese nan success o kanyang menen yen mulian kichtiyo chiang kuya chinga sakaratan kay poni o wow pion monen wow rakso kon Pohnpei yu at nga sakaran wala kan kukuran sanan kan ko. Wan kisaban marlikan nanalagnan kaniyay ko. At nga wow choro ranto ka saban machay kabinan wain Pohnpei karyawan kabinan speaker, vice speaker o chawekan chorus ng Pohnpei legislature. Wan kisaban ko kung lagalap samura lagalap chun tatawag sarawikan chorus ng bilyan lagalamkan chorus yan ng wain Pohnpei. O bachuan wawan ki saban mak chuan way yung sak. Rahnwet way saban man kiyan sumaw. Pukchailan kachin kasamo isolapu Mr. BJ Obispo. Nawiya Public Relation Officer some office PUC. Kariyan subscribe bachuan lukawan kasam 1 minute. Kung nan programme kabese na success. En kakasalitan yorala pero kasampuan na bachoke nan men kaya o mchingalain so kailangan ko ya program director pwede ya chumol sakarata kan on kapese Rahnwet ban personal lemo kupe Pohnpei unsep ay menia bache sakarata wow kan mechien kier me pachonga la potar pa koton ran kapwet mechai ka sabon man kita kai kupuran ni la Pona rakson Pohnpei yu, waun ki sapal maru sunan ko, sapal maru ko, nana lempo nan kini ko. Ejmal wawan pil toka, sapal men Pohnpei, kapnan wain Pohnpei, karyang kapna arachmal waran ko. Waun ki chon Pohnpei unsek, mas dikin kala len peywat. Dan tila tekan palpa o palipon Pohnpei unsek. Rahnwet ipacho wasan kai puyenga pachowan tata melel. Sapulmen Pohnpei palian PUC o management. Yenkak sakar kita auto pakasampal kay Rahnwet. Melel ong chay men Pohnpei. Rahnwet ipacho wasan kai puyenga pachowan sakar ki main kapese on Rahnwet me pitata apple pen sapis kan on sapul machay street light kan kananen ko moy Mr. Obispo area kong tawla sa karekachon way Rahnwet mamanaranasakan arayban kakan yang aleti sabsen street light kalangan na uyapen sapis watch kala pe utarama saman me kupur kitip so watch street light Pan pukoki aleta ta kauna pata sapul me ta actual street light te tengki. Area pachodan yopsen PUC poena uteta taropoeo me kaseleta kupura ong paliwat. kananen ko moy agak sansal yagan o 1 sound service watch Ong ni seven street light nan sumpungeu patpachu ni wanchala isep nan sumpungeu karos. Erwewe ki naiban pain kau na patatang kita street light watch pain insane wasami mo ki en kotaye Kalangan ni kesempal emet megway koneangan mangi. Makong kubur kian pachota likin champas poen via main kamera pen likin champas amuyo. Akong muta pa kau na pata wasa o tupuso me tempu watch pa kotaye. Nikara sepe. Kompan kaunut opo chuka tawasa kusun chempaso me kom kupur kian pachota ye o lial me ba kamau tempu watch ba usang nan pain sapul nem lial dan chempaso o sapul macai kalian PUC kakan sawas ong kota tempu watch kompan sotra anane iseto sawasen kota tempu watch puede sapul nem lial me ba kamau tempu watch nan irara nan sokan kalanganen ko moy ayatuan
ma pene chingal tangkumo o imau kian kota nieu chukan lialkan peonelen way makum pan keskita ni opot chukan lialkan be patu peonelen way e pan anane en sopeito nanan anso karos o lial me ban kama orten kuwat tanu sangat ni sal lial sal lapakan me patu ni chukan lial pukat o isaka mi ni flat rate me patu ni wanchala isak sompungeo karos nan kawewe me komuyap chen kasanetan mie pachon wayu me kom sayrata me ye flat rate kom kap kapese takot flat rate kalangan flat rate uya pachon way me wewe ki uya pen sai se me kun kosonti sang wasa sochu de pilipil tani ewe pali kan me ban sochu ke sepulta te sepulti isai so na niraira na sukan Karaban palian PUC kosoneti isa penteng pukat ni kosonti en flat rate puede mai isa penteng pukat pan tau punginawakan me raipin okong kita memorki isa penteng pukat pan utan sepelela wan mul me kosonti ong na niraira sompunge karos o pan rawsan chalai sep na sompunge karos Nakak sensan tamat ang pukat chicken miya kisepe Kalangan kak sansalang chonway o kupurkan mesoche nung tete ki karpen isais pukatra kan miya puede yang kak yang tapunto isaben tisel makun kamau sabun matrai misinan lial kan bil tapunto tupusong totong kan ong palian street light ong ni totokan onon sapar kan o bil tapun isaben rail ko Mekun pukoki onone olan palian street light kan. Kalangan komoy nan kangan tangki kan memia to sabon machain alakan mie metalian PUC sawaski. Hey man, nana suwat watawatan tangki me patapon sabon machain alakan me palian PUC sawaski ta mimi ni wan choton tangki limap kuri sa priyao me kapil Pohnpei yumsak. Mexican soto yang pacang sawasan tengki me paco ni jempa sarawi kan nan Pohnpei. Ayam mon evanese tengki kan mesawas palian PUC om dicukan dialakan. Engkak sasalong chong yung sep me kapapo chen chukan liar karos me paco pona lapakan me tengki kan pacoye. Yei sawas me patrosan sapal matrai palian PUC. O watawatan kapapa tunjukan lial kan cepsang nan pemal wasan lial patrotila sakarapawa pitak la palikur kici pitak tala matalani aptolur tito waisonu wainet lelato nan kani man kolonia. Kalangan komoy Mr. Bispo puya kikawawanay san salamakan na pitata puya ben eban kakyang aleti street light. Area mona chaban kaya rada program kabese na suksej miye chiro konem me way konengan muangi street sansan nan kalabangkan am chingalain so. Kalangan kong ya socho na wach men patrawan kasaleta iche Imen patrawan ki yang semua watch ni patrawan pakta sabol men Pohnpei palian PUC Merel palian management o pose sakarata kakung watch ong Pohnpei yumsek Pueki sansala ben chut makin mia ong sabol matrai pali watch o patrawan kamele me iran pei kasal kan o sawewe kan me pitata sabol matrai pali watch ansu karos pali watch kin langong chonway Pueki kasai waran matmata o mokit me pan sawas o puknowi pene paliwat ong chon way puen kak kacanga way sapal macai sapis kan karos ong way unsek ni sonamau Kalanganin ko o kalanganin ko por karos ye vech makayam sa kalar program and Rahnwet nan Pohnpei program and gabese way rakap rakasampalakan mawiwiyawi taban wiyawan nan wain Pohnpei. Sebace wan lugar cek kurakan kecil sabani
Radio Hisik Sayage, ong nan kaunagtan program kasampal chekan, kalangan o kasadelie. Rahnwet na.